Hello, it's me, the oldest vine in the world from the city of Maribor, Slovenia. I have seen it all in more than 400 years of living. So let me tell you a story with the help of my local friends that will make you want to experience Maribor. Moj Maribor je urbana oaza sredi čudovite narave. In tukaj je moj playground. Dragi prijatelji iz vsega sveta, pridite na obisk, ki vam bo zavedno ostal v srcu. This urban oasis is full of unique and lovely places. Maribor je poln navdiha. Se vidimo na sprehodu med muzeji, galerijami in ulično umetnostjo. After walking through the city, you can explore amazing Maribor by the river. Tukaj pa vas čaka čisto prava čokoladna glamping dežela. Jaz nisem Charlie, ampak tukaj vam izpolnimo čokoladne sanje. In Maribor, your dreams will be fulfilled by sustainable local winemakers and culinary masters who will spoil you even up to Michelin stars. And those are not the only stars we are among. V Mariboru smo razvili in v vesolje poslali prvi slovenski nanosatelit, ki je edinstven tudi v svetovnem merilu. In ko boste uživali na enem od mestnih trgov, poglejte tja gor. Tam smo. Such a beautiful view from up here. Maribor je mesto inovacij in znanosti. Z našo ekipo smo na dobri poti do razvoja novega zdravila za sladkorno bolezen. A si želimo še več raziskovalcev in uspehov, ki bodo glasno odmevali daleč naokoli. Pri nas dobra glasba odmeva na vsakem koraku. In celo mesto je oder. Ko pa si po koncertih, predstavah in festivalih zaželite tišine, se dvignete nad mesto in globoko vdihnete.